Dobro večer, gledate Vesti Plus, Sky Plus televizije. Ja sam Duško Šebinac, a moj gost je predsjednik dijaspora grupe u Srbiji Milorad Ćirić. Dobro večer, dobrodošli u studio Sky Plus televizije. Kada dođu novogodišnji i božićni praznici, to uvek aktualizuje pitanje srpske dijaspore, najviše zbog toga što milioni naših ljudi praktično dođu u zavičaj i na neki način proslave te lepe trenutke u svojoj zemlji. Ono što je svakako pitanje za vas jeste kako da se na neki način dijaspora tokom godine zaboravi i sva pitanja vezana za nju i problemi, a opet se to aktualizuje i najviše se o tome priča oko Nove godine. Hvala vam na tome. Pozdravit ću vaše gledalce u Srbiji, regionu, a svakako i sve one koji nas sada gledaju širom sveta, jer se ovaj program i gleda baš tako planetarno, globalno. Poznato je da ljudi našeg porekla širom sveta žive na svim kontinentima i oni su, kako obično to kažemo, kao prsti na dlanu na svim kontinentima. Severna, Južna Amerika, Afrika, Azija, Australija. I oni kao prsti se okupljaju oko čega? Oko svoje matice, oko svoje otadžbine i zajedničkom snagom prsti šaka čine snagu jedne ruke. Tako je taj princip i u drugim zemljama sveta. Kreću sada ljudi pred praznike iz Amerike, iz Evrope, iz Australije, svako u svoje kući. I ovo o čemu mi govorimo zapravo je ono što i sada kreću i Nemci, Englezi, Francuzi, i Poljaci, i Indusi, i Kinezi, i Ukrajinci, i Grci, i Italijani kreću svako u svojoj zemlji da proslavi praznike, neko Božić, neko Novu godinu, a svakako i slave, jer već od Aranđelovdana, ovde od novembra prošlog meseca, mnogi su već stigli u Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru, Makedoniju da proslave slave i taj veliki talas polako stiže i kod nas. Kako vi objašnjavate da je taj intelektualni, ekonomski potencijal u kapitalu, u ljudima, u znanju na neki način zapostavljen i ostavljen po strani? Na jednoj velikoj televiziji je jedna velika serija upravo koja govori o demistifikaciji jednog vremena koje se zove 1941-1946. godina. 50 godina posle toga mnoge se stvari nisu rešile, mnoge stvari nisu jasne, ljudi su živi, oni koji pamte to vreme, njihovi potomci, nisu se stvari otvorile, jedni tumače ovako, drugi tumače onako i deo toga se danas prelama i u našoj stvarnosti, u našoj generaciji, da jednostavno moraju da se neke ratne sekire zakopaju, da ne postoje osnovi za govor mi, vi, oni, tamo, ovamo. U globalnom vremenu, kada su sada samo dve stvari, kako bar predviđaju za iduću godinu, lome se stvari da li će ekonomija Zapada ili Kine biti veća u 2014. Ko će više da raste? I da li će Facebook ili Google Plus prevagnuti. O tome danas svet na globalnom planetarnom nivou vodi bitke, a mi sada želimo da zakopamo ratne sekire, da se delimo, nego da čuvena srpska nesloga pretvori se u srpsku slogu, ma koliko to zvučalo često i neobjektivno i previše futuristički, ali kad tad mi to moramo, makar modernim sredstvima komunikacije, a prevashodno ekonomskim interesima, biti povezani, jer to je danas jedini spas, a to je ujedinjenje po svim oblicima resursa, snage, znanja, veza, mogućnosti, medija, novca i zdravlja. Pominjalo se u javnosti ranih godina i meseci da kapital naših ljudi u inostranstvu se procenjuje između 50 i 100 milijardi. Imate li vi možda u međuvremenu neke preciznije informacije s koliko naši ljudi raspolažu? To je u stvari kapital koji je praktično investicione, reči o investicionim mogućnostima. Kapital naših ljudi koji nas sada gledaju širom sveta ili oni koji su već doputovali ili njihove familije, prijatelji, poslovni partneri ovde je veliki. Ne postoji tačan broj onih koji znaju da proceni da kažu baš u cifru. Istina je da je više od 100 milijardi dolara u svetu, da ne kažemo sad jeste ili nije, vrednosti u nepokretnostima ili u pokretnostima, u bankama, u kapitalu, prevashodno i u znanju i u vezama, koje koriste danas i druge velike zemlje kada komuniciraju sa svojim rasejanjem. Reč dijaspora je reč grčkog porekla, ona znači raskorenjenje, otišao, iščupan iz korena. Rasejanje je danas popularnije, mada u mnogim zemljama sveta, kao što je recimo Kina, ne postoji reč ni dijaspora, ni rasejanje, nego oni kažu za više, oko 100 miliona ljudi koji živi širom sveta, oni kažu to su naši zmajevi koji žive širom sveta i mi jedva čekamo da se krilima vrate u otadžbinu, žive, rade, investiraju. A ovo je u ruci što imam jedan od primjera takvih investicija. Svi koji su bili na olimpijadi u Pekingu 2008. godine videli su ponos. Zna se kad se ode u Peking da severno od grada se poseti kineski zid kao veliki istorijski i planetarni pojam, svetsko čudo. A ovo je sada novo svetsko čudo, to je ptičije gnezdo. Investicija kineskog rasejanja dijaspore u svojoj zemlji vredna 450 miliona
dolara. Dakle, kad me pitate da li može srpsko rasejanje i uopšte jugoslovensko rasejanje, ex-jugoslovensko da investira u svoju zemlju, može, ali mi se trudimo da u modernom dobu i u modernim promenama koje su sada u Srbiji ohrabrimo ih i kažemo usudite se, ohrabrite se, dođite, vidite, probajte, družite se i o tom potom ide to sve svojim tokom, mada treba vreme. Koliko srpska dijaspora može da pomogne ekonomsku diplomatiju, koja je očigledno jedan od važnih kanala za plasiranje naših proizvoda, ideja i istovremeno, s druge strane, privlačenje tih ljudi koji bi da ulažu u Srbiju? Hvala vam što ste spomenuli pojam ekonomska diplomatija. Mnogi mladi ljudi koji se školuju u oblastima ekonomije, međunarodnog marketinga, međunarodne trgovine, ekonomski odnosi, savremene komunikacije, public relations, upravljanje reputacijom, žele, studiraju strane jezike, ponašanje, žele da se bave diplomatijom. Pojam diplomatije u onom vremenu 19. veka, kako je zamišljen, pa i u 20. veku je polako ostao iza nas. Sada je glavna reč o kojoj brinu diplomate, to je ekonomija. Kada se gledaju velike globalne televizijske mreže ili internet mreže, većina zemalja govori dobro nam došli u zemlju neotkrivenih talenata, dobro došli u zemlju neskrivenih mogućnosti. Dakle, savremeni ekonomski diplomata, ne samo jedan, nego čitava mreža, uključujući i državu koja ih prati, treba da bude neko ko umrežava ugledom. Ako naš Nole Đoković nedavno u Argentini snima spot u Argentini i ostali svi pišu to je srpski sportista, to je najbolji primjer, ali u ovom trenutku mene kao čovjeka koji se ti bavi godinama u mnogim zemljama sveta, prijatno i ohrabruje i iznenađuje kada naši državnici sretnu se i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, i sa predsjednikom Kine, i Rusije, i Nemačke, i na Bliskom istoku Ujedinjeni Arapski Emirati. I kogod tumači zašto je neko prošle godine za Srpsku Novu godinu u Ujedinjenim nacijama pevao pesmu Marš na Drinu i onda neko se nađe kao prepametan koji nije putovao, ne zna kako se to radi, kaže nije to na tom nivou kako se radi. To jeste na tom nivou. Ekonomska diplomatija danas podrazumeva sposobne ljude, brze ljude, edukovane, ali ne samo koji znaju strani jezik, nego koji su i dobri plesači i može da zapeva i da zna da odbrani geopolitiku u svojoj zemlji i da brani svoju zemlju u Briselu i da brani svoju zemlju u Prištini, a opet da se svima se rukuje, zagrli i nasmejan, što kaže 7 cm diplomata osmeh bude i da se vrati svoje kući, ali da ne mora da se pravda gde je bio, šta je radio, a u svemu tome naše rasejanje u svetu je jako zahvalno, da ne kažem korisno, zato što oko 4 miliona naših ljudi širom sveta, ne zna se tačno, gde god da prođe ruku kažu, pa ja sam, brate, iz Srbije. Znači, nemamo praktično bazu podataka koliko je tačno naših ljudi u svetu i koliko ih pri tom ima na važnim položajima, jer se pominjala cifra od nekoliko hiljada, na primjer, doktora nauka i magistara. Postoje ljudi, eminentni stručnjaci u Srbiji, koji su pravili baze podataka koliko ima doktoranata, magistranata, diplomaca širom sveta. Obeshrabruje cifra kad čujemo broj. Zato što je to jedan ogroman resurs, zlata vredan, kao zlatne rezerve u svakoj nacionalnoj banci, koji su širom sveta, jer to uloženo znanje u njih da budu to što jesu, mi smo realno poklonili inostranim ekonomijama. Sa druge strane, u modernom dobu mi ne možemo zabraniti migracije. Evropska unija je sva živa u migracijama. Ljudi sa juga odlaze na sever, sa severa na istok, sa zapada na sever, putuje se, radi se. U modernim migracijama kaže se idem tamo gde ima para, idem tamo gde ima posla. Ono što kažu nije važno gde živiš, nego kako živiš. U nekom vremenu kada smo mi spominjali suze i kroz projekat nazvan Upakovana nostalgija, jedan put će se ti pisati pismo ili poslati paket, pa kad ti dođe, ti otvori pa se seti mene. Danas u sekundi svako svakog može da vidi na planeti, brzim avionima može i da stigne. I rasejanje danas broji nekoliko stotina hiljada uglednih privrednika. S tim što oni kad pitaju nas, a šta ima novo u Srbiji ili regionu, pitaju ima li para. Pare nisu nestale. U tom smislu? Imali para u stanovništvu da nešto kupuje, imali para u bankama da kreditiraju i često tumače i porede sa zemljama odakle jesu. Mi ne možemo reći ni da smo mi nemački bankarski sistem, ni francuski, ni engleski, ni američki, kanadski, ruski, kineski, kao Dubaji, ali kod nas i nije lako da mi stignemo za nekoliko godina te zemlje iz jednog razloga, ono što se nama dešavalo 90-ih. I onakav udar na pritisak, izolaciju, nemanje, povratak zemlje u ciljnu ravninu. Ako mi znamo da mnoge zemlje koje slove za brend zemlju ekonomije i sveta ne pamte rat 200 godina. Ne pamte ekonomsku krizu
100 godina. Mi moramo malo biti pošteni da mi ne možemo otići na neku olimpijadu ekonomsku, a pritom nismo odgajali talentovane sportiste, a to govorimo o ekonomiji. Stvara se polako preduslov da ispeglamo probleme, ali pritom je to važno i brzo odlučivati, brzo donositi odluke i ne morati stalno da se pravdamo nekome zašto je u životu sada na svetskoj ekonomskoj sceni bitno biti brz. Dok mi sada pričamo, neverovatne se promjene dešavaju na svjetskoj berzi roba, usluga, novca, ljudi i ako mi ne uradimo nešto da budemo prilagodljivi, to je kao ledeno doba, ono je naišlo, ko je ostao, ko nije, čeka sljedećih 1000 godina. Ko se pripremio snašao. Tako je, nažalost, ekonomija gazi. Kažete nam, često se pominje među domaćim ekonomistima da je jedan od velikih resursa koji je neiskorišćen i još uvek je, nažalost, samo prisutan kao ideja, razvojna banka koju bi osnovala srpska dijaspora. Pri tom se naravno podrazumeva da bi kapital bio od naših bogatih ljudi koji žive u inostranstvu, koji bi istovremeno imali tu nadzornu ulogu i ulogu kontrole i upravljanja i u krajnjoj liniji upravljali bi i rizicima. Da li ste u tim kontaktima sa bogatim ljudima poreklom sa ove teritorije, da li kod njih postoji interesovanje i volja da se tako nešto uradi? Interesovanje postoji već nekoliko decenija. Ono što je žal naših ljudi u inostranstvu, što mi više nemamo ni jedno predstavništvo naše banke bilo gde u svetu. Raspadom ekonomskog sistema 90. godina i posljednja banka koja je imala predstavništvo u Njujorku, Frankfurtu i u Londonu, više na njoj ne piše da je to banka naša sa preznakom našim. I naši ljudi, ja neću imenovati koje su to štedno-kreditne zadruge u Kanadi, u SAD, u Evropi, gdje naši ljudi po onom nema veze što nije Srbija, ali naša je juga, osjećaj te nostalgije i svog pečata i odlaze tamo i štede. Ima li inostranstvo tih podela, kad ste to već pomenuli, prethodnu Jugoslaviju, imali podela inostranstvo između ljudi koji su iz Bosne, iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i ostalih republika, kao što su podele kad su ovde u regionu? I ima i nema. Treba znati da u rasejanju sad živi 9. generacija. To su klinci koji su rođeni pre 2-3 godine, koji tek treba da progovore jezik bake, deke, oca, pradede. Oni najstariji koji sada živi, koji nas gledaju, oni pamte svoje brendove, svoje vreme, svoje ljude, svoje standarde, svoju muziku, svoj pečat odakle su došli. A ova neka naša srednja generacija, kako ko? Ako je 90. ili početkom 2000. godine otišao trbukom za kruhom ili kao izbjeglica za prostor ex-Jugoslavije, nesrećnog rata, kome se niko nije obradovao, koji je doneo samo štetu. I svima je doneo nesreću. Ima podela u tom animozitetu. Ima podela kada se Srbi dele na Srbe i Srbijance. Niko ne zna zašto, ali se sa jedne strane drine zovu Srbi, sa druge Srbijanci, niko ne zna zbog čega. Ali ekonomska muka u svetu i danas postoji. Nekad se radilo jedan posao, pa ideš 2 puta na zimovanje, 2 puta na letovanje, za isto vreme truda i rada. Danas moraš da radiš 1, 2 ili čak 3 posla da bi porodica egzistirala, da bi imao dece za školovanje, da bi imao za zdravstveni sistem koji nije ni malo jeftin. Tako da danas animoziteti nekadašnji politički polako se tope, jer jedino bliskost i ujedinjenje resursa čini dobra životu bilo gde u svetu, ne samo ovdje. Vi ste ranije često ukazivali na to kada dođe ovi božićni i novogodišnji praznici, koliko naši ljudi jednostavno novca potroše u Srbiji. Šta su poslednje procene? O tom talasu ekonomskog potencijala malo se govori. Smatrajući, pa nema veze, to se dešava i ovako i onako. Ali treba znati da nekoliko stotina hiljada ljudi uskoro stiže ne samo u Srbiju, nego u čitav region bivše Jugoslavije. Niko ne dolazi bez 1000 evra. Ako je 300.000 ljudi donelo po 1000 evra, nije lako to odmah ni pomnožiti, ali to je kupovni potencijal i pitaju me često ljudi, a šta kupuju ljudi? Pa kupuju sve što život... To je doneto za potrošnju. Najinteresantnije je da pre je neko morao da nosi iz Australije, iz Rusije, iz Amerike, iz Kanade, iz cele Evrope, iz Severne Afrike. Oko 300 miliona evra. Poklone, tehniku, muziku, igračke. Sada to više nije potrebno. Sve postoje, svi brendovi postoje u Srbiji. Samo treba ohrabriti naše ljude da to kupuju ovdje. I šta je najinteresantnije? Osim kupovine, roba, usluga, ljudi vole da čuju šta ima interesantno od investicionih projekata, od donatorskih projekata, od turističkih projekata, od ruralnih projekata i ne treba zaboraviti da nisu svi ljudi koji dolaze iz inostranstva da dođu u Beograd. Većina smatra, sad svi u Beograd, čekamo ih u Beogradu. Cela Srbija i u posljednjem selu, gde nas sada gledaju vaši gledalci, ljudi odlaze. I ne samo da žele da investiraju u velikim gradovima, žele svaku svoju spomen ploču da ima u svom rodnom mestu. Spomen ploča može biti investicioni projekat fabrika vode. Može biti fabrika za metalopreradu. Može biti fabrika za preradu voća i povrća.
može biti investicija u školu, može biti investicija u sportski objekat. Verujte, neko kaže pa to je malo ispod 100.000 evra. Ali ako 100 ljudi uradi po 100.000 evra, šta je interesantno? Kad se ljudi naše porekla posle boravka ovde do Svetog Save, neki se zadrže, ali većina do Jovanjana 20. januara, vrate širom sveta, počinju razgovori. Oni koji nisu bili, pitaju ove koji su bili kako je tamo u otadžbini, pa kada se neko vrati nasmejan, radostan i kaže uvažen sam, pružili su mi ruku, nije me tetka Mica nervirala na šalteru. Tetka Mica je čuvena, slava tetka Mici, paradigma. Kada se na šalteru nešto pita, da li mogu, da li smem, šta mislite, tetka Mici su odmah očima dolari i evri. Ako neko dođe, a tetka Mica opet kada se ne uvredi, a odakle ste vi došli? Pa ja sam vidjet ćemo, ako polako to nestaje, mi se radujemo da će taj talas energije biti brzo proširen, ne treba tu puno vremena. Danas u komunikaciji sekunda. Kako objašnjavate podatak da od 2000. godine je naša dijaspora, odnosno ljudi u rasejanju, su u Srbiju investirali jedva oko 500 miliona evra, a pritom je poznat podatak da svake godine kroz doznake pošalju između 4 i 5 milijardi dolara. Šta vam govori taj podatak? Govori mi da ima i istina i zabluda. Sa jedne strane se srpsko rasejanje, dijaspora, smatra kao resurs bankarski koji je nepresušan. Nije tačno. On je delimično tačan jer ima kapaciteta, ali nije on resurs koji daje, poklanja, zove, ja ti šaljem, na suzu ti tripliram. Klasična priča o projektnom finansiranju kada neko nešto oroči, planira, objasni i prezentuje. S druge strane, često naše rasejanje nervira i zaboli kada neko kaže bez stranih investicija, samo da su stranci, nema razvoja naše zemlje. I to ko kaže, ni to nije tačno. Dakle, negde je istina na sredini. Naša država, čitava vlada i resursi i komore, ja vidim svakodnevno, apsolutno kvalitetno komuniciraju i skreću pažnju. Danas je u svetu jako bitno skrenuti pažnju na sebe. Jer verujete, u jednoj Evropi gde je Nemačka vodeća ekonomska sila, znate li ko najviše investira u International Business Communication, investirate u moju zemlju? Nemačka. Dakle, zemlja koja najviše izvozi iz Evrope, najviše poziva dođite investirajte. Zemlja u Aziji koja trenutno u trilionima dolara izvozi, to je Kina, svaki drugi poziva investirajte u Kinu. Dakle, nije lako objasniti nekom da dođe u Srbiju. A iz mog iskustva samo treba govoriti da, evo, bio sam prekjuče na jednoj jako dobroj konferenciji Biznis energetske efikasnosti u Sava centru, gde je vaša televizija jedan značajan partner bila, prepoznavši značaj te teme. Beograd, Srbija su na raskrsnici puteva. I ne treba samo razgovarati da li mi pozivamo dijasporu ili strance zbog investicija. Meni je želja, iz čitavoj našoj generaciji, da Srbija bude mesto da koristimo put, vodu, hranu, smeštaj, da pozivamo druge da imaju svoje konferencije, a da kažemo Adriatic area, jugoistočna Evropa. Kad sam bio nedavno u Briselu i tražim smeštaj. Brisel, diplomatski politički centar. Ali oni kažu, mi nemamo nijedno mesto u hotelu zato što je 40.000 farmaceuta iz cele Evrope došlo na kongres. Tih dana, da. I imali mesta peti dan, nema peti dan i onda sam ja brzim vozom išao da spavam u Briž. Dakle, moja želja i čitave grupacije koje pripadam, da mi našu Srbiju vratimo na mesto koje su nas zbog sankcija izmestili i uzeli druge zemlje, da je ne imenujem, da su mi kongresni, poslovni turizam, zbog toga sad ulažemo i u nove hotele, i u puteve, i u brze komunikacije, da mi, ne govoreći samo o Srbiji, nas prezentujemo kao mesto gde se dešava biznis, komunikacije i susret ljudi. Često se sajam u Šangaju koji je održan 2005. godine ističe kao dobar primer toga na koji način je predstavljena srpska privreda i proizvodi. Šta je se to u tom trenutku dešavalo u Šangaju? I naravno šta je prethodilo tome? Hvala vam što ste taj podatak pronašli iz moje biografije i karijere. Pre toga je sledilo 4 godine boravka u Sjedinjenim Državama i Kanadi kao trgovačka misija da mi posle sankcija vratimo naše brendove na taj veliki market nafta regiju Sjedinjene Države, Kanadu i Meksiko. I 2001. godine gospodin Slobodan Slobo Ivanović i ja, koji je moj domaćin bio tamo, otišli smo u jedan gradić koji se zove Hamilton, gde živi puno naših ljudi i tu smo pokušali da 10-ak proizvoda iz naše zemlje, voda, sokovi, hrana, kafe, slatkiši, konditori, pokažemo i kažemo da li biste ih uvrstili, zato što su tu naši ljudi koji konzumiraju. A Indus, koji je vlasnik 10 tih maloprodajnih objekata, kaže ovako, ja vas jako, dragi Jugosloveni, cenim i poštem, ne znam da kaže Srbi Jugosloveni. Kao mali u New Delhiju ja sam čekao gospodina Tita i mahao zastavicom. I zbog toga ja vas mnogo volim. I mi se obradujemo odmah osmeh. Jel mogu ove 2 torbe uzoraka iz zemlje da uđu prve 2001. godine u vašu prodavnicu? Kaže, a ne.
Drugo je što ja vas volim. Ali moji rafovi su puni već proizvoda iz bivše Jugoslavije, iz zemalja jugoistočne Evrope, a za vas ja imam emociju, simpatiju, ali nema mesta. Šta sad mi da radimo, sekunde su u pitanju. Znači posao je posao, da. Mi se lepo setimo, $50 iz džepa, on kaže šta kupujete, pa pošto ste rekli da nema mesta na rafu, mi kupujemo sada pola rafa, konditore menjamo za naše, izvodimo iz torbe, kad smo ono pokupali, on je skinuo i stavimo gore proizvode na njegovu policu, on se nasmeje i kaže, a bre, pa ste vidjeli, sutra recite ako imate kontejner jedan pun, spreman sam da kupim. To je bio početak, dakle, januar 2001. 4 godine kasnije, maj 2005. godine, zahvaljujući čoveku koji je tada bio vizionar da nam da ohrabrenje, Miodrag Miki Tešić, on je bio deo tima ljudi koji su radili stvaranje mosta ekonomske saradnje jedne zemlje koja se zove Srbija i jedne zemlje koja se zove Narodna Republika Kina. U Šangaju, malom gradu gde dnevno ima 25 miliona ljudi, a uveče 19 jer 6 miliona ujutro dođe na posao, pojavili su se uslovi da te veze prijateljske Beograda i Šangaja neko otvori restoran koji se zove Dunavska rivijera. A u pitanju je jedan Kinez, prijatelj koji je ovdje imao restoran kod Venecije na Dunavu, pa se tamo ocelio, čitav kontejner šljunka sa Lida na Dunavu je odvezao tamo, aranžirao taj restoran i nazvao ga Mala Venecija, Srbija, Beograd. Kad su mi tamo otišli, a ne bi ni otišli da nije bilo ove podrške gospodina Tešića koji nam je rekao, otići ćete kako god znate i umete, ta se šansa ne propušta jer ste dobili poziv da nešto prezentujete. Šta mi da prezentujemo zemlji koja dnevno... Šta ste odneli od proizvoda iz Srbije? Nećete se ljutiti ako nabrojite brendovi, ako to nije dozvoljeno u informativnom programu. Dakle, tada, u tom trenutku, mi smo razmišljali šta da odnesemo. Da mi imamo svoj restoran, jer kroz ukuse hrane, sport i piće, često se stvaraju ekonomska prijateljstva. Odneli smo mineralnu vodu Knjaz Miloš i sokove. Odneli smo Intermezzo kafu, odneli smo Next sok i vino, pošto nas sada gleda i Crna Gora, šampionsko vino 13. juli plantaže Podgorica. Kada je to tamo sve stiglo i kada smo mi napravili prezentaciju, prijatelji iz Kine, i ne samo iz Kine, pošto je tamo i Šangaj grad Amerike, Kanade, Australije, Japana, svih zemalja, Rusije, svi su tamo bogati Arapi, probali su tu hranu i piće i koliko god smo mi imali onako ekonomsko-diplomatski ramena spuštena, u tom restoranu su bili kuvari naši ljudi iz Kragujevca, porodica Ming ih je odvela Fuming i Jelana, a konobarice su bile kineskinje u našoj šumadijskoj narodnoj nošnji. Kada su svi probali naše jelo i piće, stvorio se osmeh da mi uđemo u veću komunikaciju, razgovora, da li bi se partneri i partneri... Znači, otvara se prostor i za posao. Kada često ljudi govore, joj, nemoj spominjati te velike zemlje, joj, nemoj spominjati te daljine. Velika zemlja i daljina su ostali u 20. i 19. veku. Moderne komunikacije su danas u sekundi bilo koji market, bilo koje tržište. A da bi mi nekoga ohrabrili, postoje dva nivoa saradnje. Jedan je međudržavni. Kada se predsjednik države i predsjednik države sretnu i dogovore o nečem o saradnji i potpišu. Premijer i premijer, ministar i ministar, privredna komora i privredna komora. Ali u tim zemljama postoje i biznismeni koji osluškuju geopolitičke stavove svoje vlade i veoma vole biznis to biznis susret. Tu se stvari ubrzavaju i ne ostave na nekoj platformi dogovora. Znači, važno je da svaka zemlja ima i tu ekonomsku diplomatu notu brzine, da se sretnu ljudi i odmah dogovore. Interes može biti brži, sporiji, veći, manji, ali konstantan pritisak ekonomsko-diplomatski mora da postoji. Za kraj još jedno pitanje, šta će biti aktivnosti dijaspora grupe u Srbiji u narednim mesecima i godinama? Hvala na tom pitanju. Odgovor je sljedeći. Veliki jubilej, 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Najviše novca u međunarodnu promociju svog statusa i ugleda pravit će Francuska, Engleska i Belgija. Srbija nema čega da se stidi, naprotiv. Moj uzor kao Valjevcu je Vojvoda Živojin Mišić u ekonomskoj diplomatiji. I kad je preko Lubarsku bitku bio svi kažu, generale Mišiću, beži, gotovo je, nema ni vojske, nema ni hrane, kiša je, blato od ovde. On kaže, baš zbog toga u 4 ujutru kontranapad. Mi ćemo govoriti da s ponosom naše prijateljske zemlje, saveznici iz Prvog svjetskog rata, imaju partnera da zajednički proslavimo jubilej, a od Soluna pa nadalje sećanja, prijateljstva postoje, tako da i naše rasejanje već pita da li možemo da dođemo da posjetimo Cer, da posjetimo Kolubaru, da posjetimo spomenike, da odemo na spomenike i da dođemo na Zejtilnik, da odemo u Kumanovo, da odemo da posjetimo do Soluna. Dakle, spoj istorije, tradicije i modernog znanja bit će projekti Dijaspora Group iduće godine. Isteklo nam je vreme predviđeno za ovu emisiju. Gledali ste Vesti Plus, hvala vam na pažnji, a vama hvala na gostovanju. Također.